Zdravo, dobrodošli u srpski gameplay, ovo je prva epizoda Minecrafta i kao što vidite počinjem novi svet. Nazvat ću ga ne za YouTube nego YouTube Gameplay. Čisto da znam koji je svet, igrat ću survival, world type default, hakove i čitove neću uključiti. Seed ću samo da lupim nešto, ne tako, i pravimo. Tako da prva stvar koju želim da uradim jeste da nađem drvo, napravim kramp i nađem odmah neku pećinu. A za kuću nije problem. Dobro, stvorio sam se na nekoj ravnoj površini. Samo da malo smanjim volum i malo video settings, čisto da ne bi kočilo, i krećemo. Evo, našao sam drvo. Znači, nađem drvo, napravim kramp i odmah idem da tražim pećinu. A kuću ću možda napraviti u pećini, možda i ću napraviti neku lepu kuću. To toliko nije važno. Mislim, važno imati lepu kuću, ali najvažnije je za početak naći metal, možda čak i dijamante. Ne vjerujem da ću naći dijamante baš u prvoj epizodi, možda u drugoj ili trećoj. Ali dobro. Ovo drvo ću odmah zasaditi, pošto očuvamo prirodu. Sad prva stvar koju pravite, crafting table, nekoliko štapova i kramp se pravi ovako. To vjerovatno svi znate. Ali sad idem da ubijem nekoliko ovce. Treba mi 3 ovce da bi dobio 3 vune i onda mogu da napravim krevet. Evo još jedna ovca. Dobro. Još jedan, super. Sam da provjerim da li igram na hard. Igram na hard, dobro. Ima tamo neka lepa pustinja. Idemo u ovom smeru. Bilo bi dobro kad bi našao neko selo. Idemo tamo gdje je ravno, pošto sela se uglavnom stvaraju u ovim ravnim dolinama. Možda čak u pustinji nađem neku piramidu ili pustinsko selo. I veoma brzo sam ogladna, to je zato što sam mnogo skakao. Ok, šta je ovo? Ok, tamo ima neka lava. Ta lava će vjerojatno zapaliti celo ovu šumu. To ću morati da sredim. Evo je neka pećina. Evo i uglja. Ugalj. I nešto kamena, čisto napravim kameni kramp. Ne. Šta je ovo bilo? To metal? Jeste, savršeno. Guba voda. Ne. Dobro, ova pećina nije ni za što. Pravimo kramp. I da iskopamo ovaj metal. Lepo ima dosta metala, moću napravim kramp i mač, na primjer. To je lepo. Da, želim da skupim malo kamena. Primjer, ajde skinut ću ceo ovaj zid. Naprimjer, želio sam, kad sam vidio ovu pećinu, htio sam napravim kuću ovdje, ali pošto je tačno iznad jezera, možda bih mogao da napravim kao neku prostoriju ovdje, ali pre toga moram da presušim ono jezero. Ali sad baš i nemam vremena za to, moram da kopam i da napravim kuću i to. Tako da ova pećina
neće biti za kuću. Koliko imam kamena? 32. Evo, skupit ću dosta kamena, čisto da imam dovoljno za kuću. Znam da bih mogu samo ono da se ukopam kao u zemlju, ali želim da ipak malo lepo izgleda. Tako da ću napraviti kamenu kuću, ne mnogo veliku, i sa ravnim krovom. Možda u sljedećoj epizodi ću da ju ulepšam malo, ali za sad, još uglja. Ali šta znam, da, za sad bit će samo obična ravna kuća. Prije što uništim ovaj gornji ugalj, želim da pokupim ovaj. I sad će gravel pasti. I ovdje će pasti gravel i sad će ovdje pasti gravel. Dobro. Ovo je veliko jezero. Nema šanse da je ovo jezero presušio. Ok, idemo dalje. Ajmo. Ne idem se baš u pustinju, pošto nema dobrih pećina u pustinji. Treba mi hrana. Evo još jedna pećina. Ok, da li ovdje negdje ima metala? Ovdje ih mogu da napravim svoju kuću. Ovo izgleda lijepo. Ovo bih mogu da napravim kao neku ogromnu kuću sa velikim rudnicima u njoj ili tako nešto. Da, možda nećemo morati da je gradim. I toliko sam ogladan da ne mogu ni da trčim više. Imam li išta? Ne. Imam 2 semena kod sebe, ali to je baš i nije mnogo. Ovdje bih mogu da napravim svoju kuću. Ali prvo da vidimo šta ima ovdje. Bilo bi lepo kad bi našao neki evo ga, metal. Savršeno. Da, važno pravilo Minecrafta, nikad ne kopajte ispod sebe. Znači, nikad ne znate šta je ispod. Može biti neka ogromna rupa, padnete i poginete, može biti lava. Ili može biti neka prostorija sa gomilom čudovišta. Nikad ne znate šta je ispod. Da, također nikad ne kopajte direktno na gore, sem ako nemate da se slonite negdje, jer može također iznad vas biti lava. Ili gravel, ili pesak koji će vam pasti na glavu i ugušiti vas. Uvijek imajte negdje da pobegne. Beži, slepi miš. Ubio sam ga. Napravim nekoliko baklji. Barajte za na kraju. Ok, uzet ću svoj baklju nazad. Ovdje nema ništa drugo. Da, mislim da je vrijeme napraviti svoju kuću. Kuću smo rekli ovdje. Dobro. Očistim ovaj. Prvi sloj. Ovo će mi biti pod. Vjerojatno ću ovaj gravel premestiti sa običnim. To je još metala. Odlično. Vjerojatno ću ovaj gravel premestiti sa istopljenim kamenom, čisto da bi izgledalo kao lepo. Napravim ja još jedan kameni kramp. Da bi mogu da iskopam ovaj metal. Ok, samo jedan je bio. Tako. Ja se kao nešto trudim bude lepa, usred je pećine. Nema načina da ispadne lepa, ali ajde. Neka bar bude jednako, na neki način. To ja skinem, ovo da popunim.
Dobro, sad mogu da uradim ovako. Ne to. Baklja. Evo baklja tu i zid ovdje. I tu zid. To malo da popunim. Mogu i ovo gore. To moje prvo kuće. Sad samo da osvetlim da se ne stvore nikakvi zombiji. Ili tako nešto. Dobro. Da napravimo krevet. To će biti prva stvar. Znači pravimo krevet. Krevet ću staviti tu. Napravimo dupli kovčeg. Treba će mi još drveta. Staviti tu. Napravim da je peći. Dobro. Mislim da je 2 dovoljno. Dobro, napravimo... Da, to je moja kuća. Ok, napolju je mrak, tako da ću veoma brzo spavati. Idem po još drveta. Napravim sekiru. Da, nemam drva. Dobro. Ovdje ću da izlazim. Pre sljedeće epizode napravit ću vrata. Malo ću da sredim kuću. I u sljedećoj epizodi ću početi baštu da pravim. Čisto da bi imao dosta hrane. Pošto nisam... Samo što sam htio da kažem, nisam našao nijednu kravu ili svinju. Ok. 2 krave ću ostaviti žive. Čisto da mogu da napravim farmu krava. Ne farmu krava, da bi mogu... Da ih množim. To kažem. Ok. Da li sam ja to zeznuo? Jedna krava ovdje. Da li ima još jedna? A tu sam mnogo povredio. Dobro, tu ću morati da ostajem u životu. Ali mnogo sam je povredio. Udario sam je 3 put s ovim. Ok, idemo veoma brzo da ispečemo ovo meso. Samo što sam se ja već izgubio. Svaka čast. Nisam se izgubio, tu je negdje kuća. Ovdje je. Ok, stavimo ovo da se ispeče. Daska. Treba mi drva. Ništa od sreće sa kokoškama. Idemo po drvo. Tek sam sad dobio nagradu za sečenje drva. Isečem još jedno drvo. U sljedećoj, ova epizoda baš i nije bilo nešto dosta stvari. Napravio sam kuću. U sljedećoj epizodi ću raditi dosta stvari. Napravit ću baštu. Naći ću neku pećinu. I da, u sljedećoj epizodi pravit ću baštu. Napravit ću meso za životinje. I da. Ponovo sam izgubio se. Ponovo sam se izgubio. Da se ne bi gubio ovoliko.
šta ću da uradim? Stiću do kuće, onda ću da zapišem koordinate. Čisto da se ne bi izgubio. Ne, mir. Ok, stikat ću koordinate. Dobro. Sad da ispečemo ova dva mesa. Ovo je metal gotov, jest, ok. Sad da napravimo nešto, da napravimo alatke. Metalni mač. 2 metalna krampa. I napravit ću metalnu kaciku. I ostalo ću od kamena. Dobro. Malo uredim inventory. Imam 2 lopate, ne veze. Dobro, hrana je gotova. Pojedemo ovu hranu. Dobro. To sve nazad u kovčeg. I to bi bilo to za ovu epizodu. U sljedećoj epizodi ću napraviti baštu, naću neku pećinu. I ako ste uživali u ovoj epizodi, pritisnite like dugme, stvarno mi znači. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!